Tribals'Got Talent 2021 organized by ZOFIDA. Keiliana Simte Inn, Hiai ZOFIDA. Te saina nuai Tribals'Got Talent 2021 kahung ahi. Ijat stay introduction bolut hiya. Hiai Tribals'Got Talent kha judge muan huai thei ma kha ilaka tunia sepi hiya wana amautin leng amu puang nau ingai puimu a hoitaka hong sep so sak som aki sahi manuna tuina amautunga kipa thu athakin gena ama sapenina hiai lamnola tu heutupa pu elmuan hong ding saken la mi pilamon ngat saken la ama ahi le kang bai khwa maya ama kha master in church music ana zo khin ahi ama kha music siam ma wana tuition khong atom to ma mi in khong aba hi lai cha music class lagi ge khatahi wana tuzana guest ja chaung pang heutunu Jenny Thom teleng hong ding hela ama leng i thei sa bangina approve ngai to lo mo yai muna la to hong sa siam ma hiya wana abana heutupa minlun hang mi ahia ama leong ding sakela mi pilam ngai na ama kha 2018 na Chuchanpur talent han kha winner ahia wana choreographer leng ahia wana aman kha MH dance studio leng ania youtuber ahi bana aman tu lai taka kha 124k subscriber bang nei tai tupi mama mo ilte laka wana abana heutupa monlal tunglut hongding sakela ama leng ithi sabanguna ama kha music siam ama hiya aman kha ina studio home studio kineya monlal music production khat akineya wana YouTube bangaleng monlal YouTube channel akineya tu tana kha subscriber pungzia zia lai hi tampi 100k bang kha hong phak hello de hi amau de kha tu ne zat de zat nei te hi wa mon hwai nge na hi wa am audition kha final hi ya kwa mana I complain ke dinga wana waya a score sheet ane wai mun te bang leng hoi taka ki cham te ding akhonunga etu 9 ni leng et thegi ge de hi chi kwa pi mai ki za saka wana hiai iso pe nu kha a et man oma ki bola hi ya tu zanina ticket in konga om hello na chi mai thi wa na pataw sim giu golden kon ging ta himali den changa kha ascertain na tut namun munwa ticket hong kat sak di hi wa kipak taka na lak sak siaw siaw din leng ko pi ma kya ngai kingena na nei rem chang ki lela gen leu chin poi ton lo hi himale anon changa chu gate bula pana ticket kikat din chin hei sunga kilut de hi ticket mi khata som thum chau mi nia som nga banga on ki discount lai de hi hei kha competition a hiya igup khen khat bang le chinglo thei ching the hi manina hoi jakina chingdan siam kyak dan siam ma kha ko pi ma om dina ikingena Tribals'Got Talent u hon ho sak ding ina heutunu nenem tunglut le tabitha amau gel kha ahia amau gelina stage hong nai sakdina amau isamtai Hello everyone, welcome to Tribals'Got Talent 2021. Dunia ko ke no zaile ke tabitha kahiya ke nenem mi pide na phuru hiya phurna uma bangchi na phur mel ke nau cha contestant teng na kiman cha nau mo serial number 1 Thangminlal Vaiphei ama hunla din samdinga next sa Celina ama anaki ging din ni samahi mi pide khut ben na da wam ni lấy tir lên môi yo lệ măng choa mây lệ lung tục val to na chuan min hil ta la
สุยลุงรัวละกันจวนนวังก็ปุยตัวเราทะเลงินมาเต้นกับฟังเลตางเออปุยโลเวลุงรุนกันเลียไม่ตางเออิสังตะลัวกีจงกับผู้โตโลเจมัวละการดันใจตีเล่นมวยนังไงจวนผู้ตกเลี้ยงดังใจใจกระเรียไม่นางเอสุยลุงเล่นจงบานใจกระเรียเวียงอานังเนนลุงรัวละลายตัวเลนเร็มโลลุงลายกระชีเองนังกะโลต้นเจควานรัวโลดีโลนี่มังทราไม่เล่อป่วยโลเวลุงรุ่นกะเลียไม่ตางเออิสังตะลัวกีจงกับผู้โตโลเจมัวละการดันใจตีเล่นมวยนังไงจวนผู้ตกเลี้ยงดังใจใจกระเรียไม่นางเอหุ่นเล่นี่ยันกระถินลายนาจูดำเตลเลี้ยมปุยเวตากังโมสุยลุงรัวลินกวายรัวเฮนังวางินโอสักเมมอยเตลุงรุนปุยมังชาไม่เล่สักเมลมอยเลี้ยมตาไม่เจเล่งดังจวนจูวเบลตาลาลิมเต้นลายตัววันเล่งนางเจอป่วยโลเวลุงรุนกะเลียไม่ตางเออิสังตะลัวกีจงกับผู้โตโลเจมัวละการดันใจตีเล่นมวยนังไงจวนผู้ตกเลี้ยงดังใจใจกระเรียไม่นางเอ Thank you Thangminlal kibat kasa neo chakat kan ka waken uchu la voice quality pen kha ahoi na chungin blending ma a blending kha neo cha cha ala tungzo lo deu hiu second tin jisanga hin ahoi zole phazo in la bol the ti hi nanga ki patin kamu kaung sung tak jate ka ki pak Contestant number 2, Celina Vanlallawmpui kasama hi. Aba na ding ina Paulian sang zo ana kiging din nga kathai sakahi. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. You, Siam la telma. Siam na kisaya now nang. Tuna judge dia lama patina komen na ngai khedi komen uta male. Wow, Celina. Okay. How old are you? 8. 8. Woo! Wow. For such a young age,
You are so good. I should say I haven't seen such a talented young girl in such a very, very young age, okay? You did a very good job and your flexibility was on point. You did very good for the audition and I really hope you will go far and so much farther than this. Keep it up and I wish you best of luck for the next round as well.